Jesu Christa Rükhielhou Zano, Cedo, Shokino Kehuda, Kebago, the She, online Gozeki Hukabago, Ketulhuno, Mati Mefapo, Tefunu Pugaja, Zero Temir Crodi, Pomhozata, Muposieta Ketoko, Shedisie, David No, Hosena, Nipuza, Silver Keju, Tejakefato, Tipeso Togi, Hosena, Isidi Tota. Jesu me melody Jews, Alem no Keletigi. Timego pose kelego, pose kedimi po, mu ugo kelashadonye, idi pose, poselia, ugo hosena, pocha, ukelashaje, mu ukruiche, shedi, su shedi pose. There ugo jisu, se kijaki there be kedimi ponye, di poselia, mu ugo kelakishakato, rolio, romego, kitadino be kelali donye, kicho, bizedi poselia. Ugo jisu. KEDIKEJA mu kelakile server kecha su sisomo de ugo te kepelemiko jisue KEDIKOM ho kediu mu nipu kom ho nipu mu pue kruskinu ula kemejesha siesha mu hilashe keleginu kelakile server ugo tsasha mu gonu tiezo shwi mu kechache pozedi keperodi lubale kebi chakhulio ugo tsasha dewe sala ugo te hozana idipu keche ugo pochaniko di potse ugo Tseilievinuo, ugo Cedo ZHAPU chile个 Rükhielhou Hazana uju sekelinina, mu ugo ZHAPU ho chakrie, ugo ukepenofa jisu kedi keja mu pokeko mu pokelakile se uketsa su lady potsedi po shosule dome. ZHAPU reso chilinu ZHAPU kera tefa, reso chilinu ZHAPU kera tefa Hazana pokelile dome. Jesus
tsali ko krikeni di Peteneinuo pengu la apu khasha ko kelile dame krikeni di Peteneinuo pengu ZHAPU di tsali ko krikeni di hepengo po Yesu zivito po kelile dame Presido KECHA KRÜTA KEMISATO KEPENIO
Terhüja Liegise mo Seyiekhrielie Rio Tisoza misa mo tisoza mi Rükhielhou ego mi popo ke Tseilievinuo ko bun shoke Alem bije torwe ye hosana tsedi ni po chedo Megozeno lerje no zapuzaye tsedi Jerusalem no keller kimhi ego chedo hinno krake sabin tsala sje no mi chidi lerdi ego mi popo ke Ketulhuno DIEKEPU ke liu tsliche ego ni po ego ki mhono hinno kremu ready ni po hinno kretsi bin tsali modi bamme no ego mi popo ke Ketulhuno sje chidi ni po chedo ego po ego pepi ke salali di hinno pette hekelu pette hemelu pette hekele pette krabin tsisedi ni po buno lerdi tie ego Ketulhuno ke tiu tsakeliu tsje ego mhoni po tsakeliu tsje ni po di hinki chaya mir po buno ni po chedo lerdi ke hukeba kiti kinuno ke hukeba por buno so hape pike sale modi to like tse hichi ni po hego shidil hu to daro ntejari ni po vacha wado mo sala no ko mi shidi hego retse ke sasa shidi hego bun teja lele ke semi chapri ke to la hego crazy ji nshi san na ke zan krisan na ke za ke ter ke mer ka bi hego tse ji no fo buno hego ke su tse ji ke be fa di hinki chaya we joje do zo she ni po poti po ma ke re hono hego buno sho ke bano ni po hego che do ra sham ha to go zo she bete ka pin pele se ji umi jidi ni po non to lerdi terino tela ke zo hego mi po ke tse zetyolie hego po shi ke kri ke no sho vo ke to zo she ni po no lerdi tie partly so do ke ba bete go re cruise cross se pe ko se ji din ki chaya Bahuri ni po chedo ego ke petava ani Peteneinuo zo she kabim pelesi yawe po ke lularin pe je ni po chiro chedo po ke hiti se vordi ego petasa da ke ba no zo she non to mi chiti po Rükhielhou po ginu she de ego bunte ja ke sai ngolie ndiri ni po se si metse sa ko kilie si pe su sa ko kilie te ja kabi ego se presiji di po kabim pelesi mo ego mi po ke te kabim pelesi je chiro ni po chedo ego do no Tenu shogeze ki KRÜ riba ani po nongu mishiri ugo mi po ke tsa pe ko se nginu ke vor no to ke peloro fer ka pe ko tsi sidi ko bun nginu lo ke lie ke merni ke lie ke ko ni ke lie tsi ji nu ne o ka pe ko mi po ke tsa se ugo tsa pe ko se zo ji ni po di ko tien nu shoti ni po ze ke se ke ba ke KRÜ zo shiri ka pe pelle ke sala se je sho me je ke ba go zo shiri ke tsa ke chi tsi di ba ke tsa go zo shiri ka pe pelle sia o ke bara o ke tora no go tsa se ke pelle no ani po ugo bu ni ba zo ke lie tsi ji nretse ni podi ni po ko po ni unum bazo ki le tseli che ni podi ko ri khabie mpele pe krila sa se yawe cho ni po che do sanis ko ministry khabie mpele la se je mo mi ji di jabin hi chu ko ri chiro ke ptha ko ri tsa se je ko ma to mi tor ni po mo no go tsepe ko si di ko bu tie o chan ni di ni po ko bu ni di ke hu ki le ke pe ko ki le tsi ji din ki chaya ma ki mi di ni po ko che do ke sham ma to the no tela ke tso pa pe te ni po khatsi be mpele se cross piki tse se di ha ki le Jessy Christa zan tashi yawe amen pa prela le vide
ugo peje pugo ZHAPU TSALI zula ugo che KEZEDINO ke chati baledo ugo dilenu tu ke sigem hidi chedo ugo chagedo chauliro Passion Week THEKHA nagamila chatyo isi agya prokesdo mu KECHA nunugo tuwe ke bagem hidi ugo geze KECHA dibale do we unagamie ze numa ho worgetze uke penyofe nagamie kretorzo dilekevi ngobu silie mujisuginu usieze mulie ngobu botila mu tetsakevi sepo nulhu dir dinye disi dige so rikevi to kapie ngotsese lenu ha kepeka ri tetsake krira kemhie sedze yamo ganya gara nepu sibo ri burhike krigetze grapi uke penyafa ugo kreator bazo tien gogidze mohosuro mahakeviri bapizo deri keshotyo groko mu gramyemieze ketze ngubawe temye luge gerzgetze ri koseba mu zudaru kesho kese segetze ri kopitaje gedukri mu tenumiela gemiche rize gesegetze ri kapartaje nichumye mu krisara mieri mobile phone se geyegetzela magere gekra zegeseba telite mohosuro chajumye deprime buvor magekratsa die gekha bade hagozo ke mo maleke ke malek gezun seyu kruhi legetula mu Seyiekhrielie zazale pesu morokesho ke krabawe jedo ke chanu hakropo se gazali di chaledio ugo ke chanu no chadiba mu hawa persidi KEZEDINO bategeze metsakacha suhabale dado poliro Passion Week THEKHA nagamye petebu Jesu Krista ngola yedipo tsasi lepesudi luga samu Krista kepele vazagetse kelhuse lulegedola chatyo chagenyu nagamye petebu Krista diese nur lusudi kepele tsatie lesam hasi tsatie teli the tsatie matomatsa ke hupo nuri kelhukevi taja mulegedola chatyo Jaseu Krista ke hubu shogetsu butu kemo Krista kepele terhegetse matogo betsu mu Krista chatause gelhu chata beta mu rogo segedola chadyo jadiu sorgari mu NGO ko dieto kethocha mu ketucha se metsaza lady matsasegedola chadyo tugesigim hedi ugoche betegeze kechati seledomo kekreto kemesa nipu hego chedo nipu hego kechanu na hago sedino kivoria tie nipu Passion Week THEKHA anipu tie hen nagame gola chayawe tie nipu yen nagame gobunu nipu Krista hegola nipu kelhuka sawa behutsuskata hego buhego kalka sapienzdi nlalhumu nipu njaputsuvoche kelhuka sasidinu nipu nlalhusukele metsache tehego ndile keviu sile nipu ndile keviu lekele kemhe hego bu ndile kevi haw hasidinu nipu lusulegdola hego bu haw hasidinu nipu mizega zalegdola nokro isache Kikrenipu tieno hen nagami kretor
바게슬람 비지웨 tie eteme bunuri nipu ndie gosisu lelegato kelhunu nipu lukrilegato yema tomatsa nipu burhige krigazanu krilegato nipu nontyo nipu kroische nipu tie hegobu nipu he society nu make shohakoha rtsedinu nipu hulegato la ke hubunu zo shuri ke shose shogetsa sunuha thalegadola mu nipu nke peleme go bunuri nipu ke shuhako rtseledi nipu kemasakelhu ndiezekelhu nsiedzikelhu nulhu legadola ke nipu notie yenagame kroisiche tie nipu he sorkari lari chaya he sorkari soro ke koge semi go bunu nipu maga tonunu nipu matsuselegadola temie metsa zazeledinu matsuselegadola che tu chasidinu matsuselegadola gekrenepu non tio che koge semi ko zo share ko isache tieni pu he public me ko zo share bunu che repent ledi nge krefleche tie he nagami seye ha ndile ke view lele nepu di nepu he go bunu nepu he to he se ga watsa hiche deri nepu kepele ke tomye potsa ke suker lenu he go khasa mu nipu hegobu nipu nse zika thomi botsudi lulegdola notie jabie enagame ko tsuchi chewa nipu passion with tihanoha nipu hegobu hegotsuker nyopian tsdi toshe njemo holedi o nipu nse zika lunu lulegdo nipu hegobunu chewa passion tihanoha passion with tihanoha hego nipu kepelenu kesuker lenu shiri ke chanu kesuker lenu shiri hego tu pislegato hego kaslegato no crossche di he nagame go bunuri nepu ke thosidi ke thonu thalegadola no ti he nagame go crossche anipu he nagame we haporinunu kemeko keman halegato bamowe deri nepun dileke viula nepu heko kemeko kemal halegato muki zuze keme wilegato repizo wesla ti he nagame go bu ke thohano thaledi o nepu ZHAPU tsusuche anipu heko tie henagame seyiha kapiem peledi muje do heko mi poboge tsa kapiem pelela ka salasidi mbo heko cross nudinu Jessy Krista heko kala kile zono chasiawe amen chetiu nugo masevor ni putso do ke bago ke ngule da mo ashers konyo pijer kole da mo 자슬레도 게크레토 게메사니푸 인케티기비 인케크레응우 게메제골라 자츠야 노 포히게 크리게즈는 누 자비헤고츠사 헤고분 테자고 시리노 헤고 니 디니푸 ZHAPU 바야가자 하고 라린 비제웨 제도 헤고 니푸 카게스 노누 니푸 르쇼도제 아니푸 헤고 카게스 르쇼하고 분우리 모즈레 렉서슬리치 아니푸 헤고부 카게스 하노하 니푸 노 자베고 츠게스 스키라카 르비조모디 제도 헤고 켈후리 카가사피에 니푸 르쇼바기 스디 니푸 헤고 르쇼하고 부 모즈레 렉서스무 우레가 탱구 보츠디 니푸 자예슬리치 소로 니푸 헤고 크로겔레 켄무겔레 하고 세리누 니푸 ZHAPU 츠게 보누 논토 자베 가스치 sorche doli totsudo ke tagozo shiri kapiem peleya ugo bununli totsuge sigi nuri ntejake sangugele chlie kagesmye pe tebunuri ntejake sangule chedi Jessy Krista kela kele zonu chasiawe amen
제도 KETHODIE 그자가수 그디올로 마티 투테메파부 그소쿠 본누보 깔보겠죠. 마티 투테메파부 그소쿠 본누보 깔보겠죠. 보츠누 자유 지수 메예 멜료 예루살렘누 켈레 시로 지수 우고 예루살렘 케페뉴키 올리브 키즈투 기 벳페게누 월리에 무 지수에 베타켈리에 미에케니에 케체스 시디시 우니키 nye yoserna nye betu ke baunu volie sitze nye gatafu pue nyo sadi kepie ke thangule tyo ho sunye philedi ze akivoli je siro humye nye ki ma ho puro nipu hanye se moro shoyali sitze pu sunye khamhas tyo ho sese sitze ke siu bu pupie ke ze nyogo zayon nyofuki Pusje, Harry, Nke Diu, Nke Vorzeho, Bojovidi, Gadafupo, Gito, Gadayupo, Gadanyofu Ginu, Ikets Diu, Tseilievinuo, Sela Petakele, Nye Vodi, Jisu, Nyeki Pus, Kes Tui, Tselie, Sidi Unye Gada Krefemu, Punyo Zevorlie, Sidi Fepie, Senyegi Krashe, Sitzepo, Siesgi Balie. Ski krodi petekre ufe rubie chanu krasmu kekrigo sichor hopie chakrada siro temie krodi pumhodze za mu pusietza ketugo shedi she David nyo hosena nipu za sevor gazu tejak foto tipeso tori hosana isi tuda siro pu Jerusalem no lerlietse Nadiu pete bubitadi sie how shupuga siru temie krodigo sie how gelil kizunu Jerus Nazareth mie siedzeke siu jisuzo sita zgezo ni bubujawie budiega progonomu rnagle upete tsatina yubeje Seyiekhrielie Rio KETHODIE permenyo segesla au KEPHRÜ THEKHA putike vi hawa katsidi abu THEKHA mula le ketola mu nyugo kepenyo fa peje seta chedo pam sande tsla asu hanu keza sedaya anhichugi pam han sgo hatezeli hanu ukehunu dolergeza su ha remember tsbaya mu chidi hosana di taligo tsgeza su tsia mu stike nu pochagoi lesamo kidobola su tsbashi tezeu shibazo deri tezeu class konu sanek class konu pusgeza su renelia deri let's also yamo Tie Jesu Christa zapuza yetsdi Jerusalem nu mi melio di lekza gadabonu nu lekza ha sedi Jesu Christa earthly ministry ho po thelao wiku den the week thelao de mu su ha tien nu sededi juda mi koliro ugo passover la dodze sedegda ugo cheke vonyu la dodze sedegda disojabo mu haya nliro gospel kono petenu tezehya hangulie Matthew Mark Luke John petenu tezehya hangulie musla me yes segeza event bodegeza hangulie apoti osedi ugo po background yo mohosana tedza Jewish me koliro ugo Egyptian me ko diets kuduki ugo kepenyo fanu mosamo eren unye ketesedi unye bunu vodi temi hagoki ugo bunu tekonyo po kedale nu geza su pugesa su ha tsande bu siya ha pude zumhoza ugo Israelite me ko no every year ugo so hazedi ugo tekonyo po kedale di su sedi ugo su sedi ugo Passover
Passover su DIEKEPU su nigo the lago Tekonyo on the 10th day of Nisan. Terhüja ugo bu Tekonyo po kedalie. KEHRÜ se po vacuum blemish, without defect. Kiza she's a boke daledi shedi ugobuno su sedi po 10 day hika dalie she se ugo kinu volie. Sidi ugo kinu vogile she ugobu suha zadie ugo kinu body on the 15th. Before the 15th day, ugobu siya on the eve of the 15th day, ugobu siya Rükhielhou di pusa. She di siya Rükhielhou di pojego bie pochogo ugo kikachogo nu kikachonye no dalie. Se po KEPHRÜ nu sidi dalie. Sidi no she tekonyo roast di ugo suhatze. Sidi Silenu de go prepare to the nupusa. Mu sileliro ticket dilu, Kepenya favor, ticket dilu vorgazaki, ugo Q, no tejo, Badarok poso no kicho no tejo, Badaliro ugo suha, Jepadi, KEKHRÜ no teje bakemo, sohanu, KEKHRÜ no Rio, Kunyo shui teme shui do kriakadosusa. Pusa, Musidi ugo su. Suha ugo Kepenya fa dizedi ugo su tsakasunu ugo ke lagili tselie. Musula ugo chike voni niya. Mu every year judami go liro suha chike voni tiki ugo suha remember tselaya sidi Kepenya fa ugo ke lasa ke suha remember tselaya sidi mu ugo Kepenya fa kunye bola for ugo ke lasa kedo. Messiah lavori ugo lasa ke dosuha merabaya Israel miegoliro putike kra mi dietsa mi krolu Assyrians go Babylonian go Persian go Greeks go mujisu tikiliro ugo anu Romans go kro ba shidi ugo Pesekeza, shikeza, or Pressekeza, she's a Kelubonu, Luver, so now agree, Kepenya favori ugo can lasagado. Sutun, Jisutun, Liro, Romian go Kidu, Ugo Pen, Romico Kidu Penacity, Ugo can lasagado, Ugo independence, so Hanguligado, so Meraba, Ugo Egyptian mediatsu, Kazaki, Uganu, Ukepenya Fem, Ugo Ungokits can lakasasumidi. Ugori how tinu Kepenya falavori go Galasago Suhari Merabaya. Mu Jisu Tie Meyemeliodi the 10th day of the first month of Nisan. So Haliro Ugo Jewish me calendar no Tichono Tekrakaria to Zakaran here, which is Ugo Israel me go Tekonyo get Dayakazati son soon here, Jisue me melody Jerusalem no le. Mupo significance ya ugo mu lesson ya. Jis ugo Tekonyo get Dalekazati sonu. Jisu the true Lamb of God. Kepenyo fe Tekonyo get told when how here led Jerusalem no legaza. Gadapo no legaza how muliwe. Mupo legato susa ugo ke laligedo la ugo ke laligedo la vorgeta susa ponu su pekiega sa hangulie tedendo ngogilia Passover tiki Mary sayashe ugo cheke vonu tu no Jerusalem no Mary segazia mu Jerusalem population tiki romie niemefa mesegibashe Niemefem Sikiba, Mu Josephus, the Jewish historian, Mipo, Pukitza, Passover Tunuro, Temigo, Pete, Likakinu, Ranapetenu, Jerusalem, Novoria. She divorced a tiki, Sedea, she did 3 million, Sikiri Voda, Kodayashi. She did Slavika, Jerusalem, Novorkitza, Mika, Jerusalem, Novor, Vorkitsagi. Jerusalem no bagdo tatsa bamoda ya sidi temegwanu baket kralikenza kedala uko vodi po kepemhu Mount Olives kepenyora uko sidi camp sabara yashi mu jisueno
Jessy po hanu po vori Jerusalem no Mary second tipo mo tatseri nguler re ketsalano po shida mo kimbi po Peteneinuo vodi po Mary mu Martha mo Lazarus uko kinuba kinu uko sotsa mo Lazarus liro Jessy ro zapu yovo gedaki KECHA potsaperisa shidi shizla temegwano THEKHA shikasigi spread like wildfire ne THEKHA ro tenu kazavoda shidi mika Jessy vor Lazarus sotsa gebasu nu Jessy ma hoda di vor ne sche Lazarus rimo hoda di vor shidi mika shidi su pudo dande Jessy no Messiah vor wadale po shidi KECHA tseperhile de KECHA mer tseperhile de shidi pudi po popular sekada shiketa tipo no she's a tipo sala Jessy no po ke petakelie kozedi Mount Olive no to sedi Jerusalem no vodo kitsigi ugo pragelie no po mozaza po sheza temego po musudi she ugo no David knew Jessy voreje kitsende David knew Hosanna shidi po welcome tsigile shidi ugo uni totally she ugo fenni go robie po chakrasa han go palm leaves go ripie holiday se ke gedi wave tsidi she ugo po welcome tsigile sutsa mo haga ugo je do lesson the career liro fulfilled prophecy and revelation of Christ's identity prophecy publique ze shedzeke simie publique ze su tsivogilia wa Zechariah tefunu bugize nyugon Zion nyo faki pushe hare nke du ki vorjo pojovi mu gadapo gi do gadayopo gadanyo fagi nu shiri pusa mu teacher creeping di hitinga pengu vogadaki Zechariah shedeke suro pusa mu Jessy gadapo nu vorgze ho prophecy shedeke sidia ho tsatsikilie so hatsa mu Jessy lergze gitemiko pete unitseri Hosanna David knew Hosanna shidi pugesa ugo mati me fapo tefenu ngilende shidi ugo sidi ugo publicly po kitike no po ke zo rebi modi cha no zo shiri nipu David knew ke divorce shidi ugo proclaim sa mo ugo Jessy vi identity ho haya reveal sa samuli the long awaited Messiah wa vore ke sa mo haya me yesse potti hai tu pono Jessy lergezas ugo ke puke tamidi zaker he Jessy no ugo tekonyo zakeran he ke dali dise uki no voda yatsin he Jessy no Jerusalem no vornde chidi no poeno volie sidi poeno vodi pokinu vo sidi pokinu the temple of God hanu po vodi petaba kada hangule mo hanu ngogile ke penyo fam har ho tivogile ke penyo fam har ho tivogile ke zangule mo chedogo bonleso ke no liro the crowd the crowd where po recognize Tseilievinuo po welcome Tseilievinuo deri ugo po shobo shi ke susa situ mo gada ho ya ha ugo po misa gada se ya ha lesson ugo chedo ja pu pe visa sa de chedo ugo no ke penyo fe no ugo Roman ko penna wadi ugo ke divorce ke do susa ugo so mereba Salago David knew Hosanna shidi Hosanna pocha save us shidi puwande hugo ke lasaje shidi po ugo shidi shegza sa she ugo donu homiliro po sedi cheze ke simibo ke peta ke jamibo ke peta ke a person with authority ugo shidi le Jessy ha more than this Jessy ke penyo fe he's the son of God the king of kings ke ugo so lesake Bueno, vorgza temigo ke lagdola, temigo mejeno no was a prasgodolar vor mo de bueno.
ugo ke puma seri ugo pafa ke ba ugo mi diet sa fa ke no go sa prasana ke to ke le no go shidi hosana di welcome sile deri ke penyo fa ke le ro ke puma no diet sa ke to no ugo sa prasa ke to la vor ke sa sa ugo su sile si to le moda ugo sile de nie di ugo masaya voje shidi ugo welcome to ke sa suri so de ugo su ha si to le moda sala ugo no puti ho she ugo por meliela ke tsa ugo su sibe crucify him di ugo su meliela ke da su tsa ke tsa mulie ugo tie lesson na ke zu liro ugo ri judami kom hidinu por misale visendia who is Jesus shoboshi achete hugo la skin bible class no who is Jesus di so ha ni chugo ki ke tso di ugo ugo teacher had bo Jesus de shivo ke dala who is Jesus to sije shidi ugo kipusa di response go interesting said mu Jesus shopoga the mikra when the hosana di Jesus di welcome sile de puti ho share ugo Jesus melialawa ke krila mo na Jesus ugo mengu ugo expectation fulfill sile mo ke dala ugo po meliala ugori hakim heda levim beshi lesake puti viba ke tsiki mapete ke meranu ke chago ke lasa mapete ke meranu voke legi wenu unistedi ni puro shobalevi de puti ke revo ke tsiki ugo ni pu melewa levi hagom hedi ugo jisu shoposhi ke tsu recognize to lembega temi hagoli ro ugo no ke penyo fe ugo te konyo select li di se ugo kinu voge da midi ugori opportunity haya ngo prele ugo pete shiri Jesus Christa ur hale ga da so zeusi te konyo ke pamala shega so ugo pete si mo ugo pete Jesus Christa lebi u vietsle ga da so se prele ga da so pele mu ke po o ke pumano no u la shega sa o ke beteri su siga za chi ke za temi pre deri ugo do we really understand who he is where po shopo shiga za su situ le there's a share mu po bo o ke lu mo but them every areas of our life so ha mo Lord and Savior ne ke penyo fa mu o ke la ke liu tsile ke ta share MHAKENGU rewards ke shuri ke luno MHAKENGU zeke sege ke shuri ke penyo fanu ma poitse ke cry mo ke so lady unu ko credit balivi unu ke hur ke rotsa da modi uto u kidzene meje ko se u pala vle modi we unu ready baliki visu tswe sla tie ugo babo lela sa ke ake penyo fashi tu le dali ake lu amato pe tenu anu rodo de le de ke meje zeke sege so shuri anu rodo de le hile ambega ke so ya lesson na she atakinyo no me hosa ke no liro true victory and success is not through power, fame, but through humility and obedience. See how good lesson na. Kita no ZHAPU so how ke kwa no ke me you ZHAPU so no ZHAPU amo dei sa utot ke new so ya so no. The path to the kingdom of God is not through power and fame. They utot ke new city ke penyo fa des so no. It's ancient Near Eastern culture honoliro terhutiki temego guranu jidi terhutiki ukeku pekesukodo la guragonu grand procession but so ketsako kushidi ugo renown leriashi sidi soldiers go army sidi chidi to talerian guranu si sigazatsia there Josephus the Jewish history me pogeza Don Kilo is a common mode of transport. This on ye city hafake yagaza temiri kunyu temiri manyagori fake yagaza siamu peaceful procession circuits tiki donkey seashe mu jisu and Jerusalem no ke lepo no
gadapudunu lergezasutsasa mu zakara shezekesiu publikazimhiri suha satigasa getsazomona bueno message po kasagetsasuliro bueno po strength po vodi hago pennegetsa ke kwasu city pennegetsa modi bueno kesekivi to bring peace so ha po message ya ke yekesa hangulie kitemi gon po bueno kitza how happen nabi oko tsadi romiet ko ke ko nu oko pennesa kedo su pelledi oko no siba de ke penyo fenu eternal kingdom she's a book earthly kingdom su kabi ogotsukudula modi eternal kingdom po kabi ogotsukudula when forget su pekesa kidzoliro the world measures power through fame strength wealth and domination. God values humility. Siya lesson. Jessy, que penyo fanyo, bueno, po sadaro po temihago Romeo ko pennebi po sadaro po Christian no po enter televiso. There po no gadda. Yupo kedali di que penyo fa sheze que si dio butile go da po gadda yo po no po it's not a threat to them. He comes in peace. She gets a lady who just said idly. Donkey, she did put some mio, suppose donkey, she put the Ski Romian Gori, it's not a threat at all. How has a Kimiche Privamo, City Romeo Gori, my poetsamo. Me crowd pushing me Gidi Hosana di Melieto di Suko Musos or Shego Mapuri, Samo, de Siko University, Basel is a Mulia. They Uko Temium Hodzigi Ketekregaza. It's the power of God, the strength of God. Mu zaseshe jisuano. Kepuma jisuano po ugolashese po kruamu zaseshe po hilashe gadasuhanu. Kesho penele kepuma penewa gadasusa. Wengulie. Life is given through death. Po shekasuno ke rikabi utsukasa hangulie. Ugo Ketulhuno hari lelasake. Ugo Ketulhuno. Our own life. What are we building? Ugo Ketulhuno build sabaga Ugo Ketulhuno. Ugo battery Ugo ti Ugo energy kasadi. Papo build se prebayande. Papo se keyboard se. Sigano Ugo Ketulhuno life uha build sabaya. Ketulhuno for our personal gain. Earthly position, utau, uzau, meyele godola. Pagakrano, utau, Rükhielhou godola, we sidil hubaya mokimhishi. Mo Rükhielhou yipu lietsagodola, Rükhielhou hawe yipu lietsagodola, selfless, ne unal modi, me lal getsus. We suhal zadil huyamo, we utu larabidi. Uto KECHRÜ, uto family, utemie. So larbil hubayamo, ukinumie ko, larbil huamo, temie, create susulat hubaygas here lekesasake. Where kids successful legadola where we look at wealth and recognition and power. Ne sikimikets go. Lea de jisue, dia zetsekasuhanu, po katsikasunu. Ugo get lucky at so working at Sulliway. So she at just so my husband gets all the raw. Temiano read dearly they are. They keep in your fair didamo. People change, but God does not see amos in them. Temiago raw, just so lergetsiki Jerusalem, no lergetsiki ugo. Uni city, nip keep in your fair. Welcome, Sigilietzilie. Osana, this city, welcome, Sigilietzilie. Ugo mengu to Sodon here, city for welcome to
They put the share ukono, crucify him, pogwaje, she did meliagada sutsa. Kido laga, liro ukono, ugo keleu mu, kepenyofa keleu, kelegamola. Kepenyofa true mission ugo understands them, Katala ugo pomelia there. She did ugo excitement, ugo passion, so said ugo nipu. Ki hosana puke susu uko interest su poti ushedza kada ngoliende uko sala uko anu ke penyofa they did not worship him and honor him for who Jesus is jisu shoposhi su la moderi uko anu dobo mengubashi su hala ke penyofa rashota kaza go ke penyofa tseta kaza shidi melie ke baso ngoliende que o que nos achou que penho o que lesso sunu so hanu workout sile moda moda o que mengu so ha parle moda moda o loyalty ri chase da ya ga o temia jozo ga za o temia jozo ga temia fickle nde we change nde o que le circumstance no o que le no vole moda we ready ga da so sia Uni zile mo kada sosiritia, laki wo ugo judame ko hamidi u kelleyo tsakiera mo kimhishi. Uto ular bi ledari ke penyo fa ulla kedo bo rabashi su letso le modam kimhishi. Temia tho redirli da so shiri, de chodo lesson ke so sliro. Temia tho redirli da so shiri ke penyo fa redirli da mo. Po purpose ha redirli da mo. It remains the firm. Jisuanu, Temigoto, Pocawada Zoshiri, por rejectada Zoshiri, bueno, po Kidobotsa divorci, posu Tsatisa, Popo, Meadow, Tsatisa, Popo, Diazet, Tsatisa, Kazahulie. Jisu, Ugo Kepenyo fan, redirli, Diakaza Kepenyo Famo. Bueno, Chetenu, Genesis, Kirikit Tose. Kerpenguno ngukili po chetzenunu temie ke puma ki zahno vorgada ki bueno temie ke puma nunu chetze zakebasu nunu ugo ke lasa godola po promise su kasa po ugo rescue tsle godo ugo ke lale godo po su promise kasa mu po su word tikasa su ngulwe mu sala bueno Io said that che sono po la de mo te mi go a reject the first ki a praise ta ji kunya de agwali je ki so go za yo shi go su ha tsi ga da su no bueno po nu ta tsi de mo de po su no po tsi da vo ki so po tsi ji ge se ho mu le je mo je ke li mu le ko to la ran bi mo di she ke cha che go bu re le ko to la ke la ke le go mu le ke to la po su ha tsi ge sa mu le bi so la tie go pam san de ho no me crow midi dearly the hike they keep in your fuggy tametti leke puto how hodzaki go how dearly vorshe uke lekema uke lem hedit selemo da zo sheri keep in your fan mistake sayamo ke so leleke keep in your fan keep mistake sayamo so ke cry amo keep in your fan haro v keep in your fan haro ulat it's perfect. God's plan for us is perfect. So la no makerezeke says so shuri ke penyo fa ula ke vito letla si di unu reda unu jabara ke tsu kinu ke penyo fa peleleke. The true test of a person's faith is not through celebration but through hard times, the moment of trials. Ke me je ke tsu tikinu uko ke peleke ro bashi ke tsu mulia. She Just young Mopotala Liro. Que penyofa que di revie how Kijaho no more. This kingdom is not of this world. It's a lesson. Jisu Jerusalem no lergizigi Temiguanu Ugo Pumupulata deri Romans go Kidino go Prosagado, she did go independence muligodo, go suhale. Alexam Hanu, Jisuenu, Suha Ukosa Prasadaliro, Posula Voliro, Potseremo Tozo, Ceremo Tozo Polano. Bueno, Ugo Romans go Penabi Ugo Zalevi,
Romans kozomona seyepete sorkari pete kekwa pete people pinu sali viso posuat segudo remotozo mo hayano Johan Kertata hayano mayo kezasinda Johan Kertata Seresornu jiswa Pontius Pilate Megozeno bagitigi po haidi pusa Kertata Seresornu jiswa shidi ake die ki jahaunu mo ake die ki jahaunu liro me bu atepie juda me tienu she moleketo la asiedzigo me zeke perhelie zotieche deri ake die ki jahaunu mozo shidi pusende jiswe puke die ki jahaunu mozo po to puke lali kedo lavomo bueno hanu puke ditsugo do lavomo depo bueno temiko ke lali ke do lavor slano no bueno ke dia hanu por vie po hanu potat se ke do lavor mo his kingdom is not of this world so ha pusa ke tslie po so tsda ro tsre mo to de po so lavor mo ke tsa we so ha mo de mo ha ya me yes ke tsa les ke ugo kristanie ke penyo fa di ugo Jessy Christa pelek diketa pete ugo ke penyo fe ugo kebe ugo bu citizens of the kingdom of God ke penyo fe ke diunu temie tsego la ugo kele ke tso ya leseke ugo bu no ki zahonu u ba metsda go to so ledi ugo ke lebe tesu no asda modi ugo bu ki tigi ke disu ha no ugo vietsle go la ugo kege lesu leseke ugo ki zuno lesu dali ro ugo wealth, position, power, domination. How me yes sende, me yes sazo. Deri kidzo ke lesu su steady ugo drive sada modi ke penyo fe ke dinu so halalele ke bu ke penyo fe ke disu su liro kim hidi tselaga it's built on faith, service, sacrifice. Unu ke dibi punu pugi sigasa. Renyo men nedi putia seke sa suhan nu ke penyo fe ke ditli ke sa hoiwi mu judami koliro chemuche relief mukili temporary relief suhala no uko suhala uso mengu de jiso ke cha chemu ke cha che ke lakili ka utsis kedo ubu un ke te gossedi lu ke do sa po ke lesu u ke leki request ke basu sa jiso pikesa tie ugo examine se kasasake ugo kitzaho la luamo kitzaho nu la luamo ke penyo fe ke diu fe perie baga kitsa lela kasasake ugo ke merepet tebe ugo tisonye meri baya kitsa sohano tsike metise bia ba mo ugo ke mero sunu ba mo ugo ke mero pe ke penyo fe gisse baga Let's Jerusalem nu the crowd miss the big picture le go kepenyo fe ke to la worship it so sit on the mom pete zasti pete it was unfolding before them o pete ngubazo ma peteri ngusozo cheze ke si po ke so go vort sikile tsile so go pete ngusozo they go kepenyo fe missed sagada they miss God povajo gada ho muliwe povajo gada ho William, ugo sidino ugo mistake pot so what I get Sunday. Go get that a crack at us on William. Ugo ugo midi get that a cry here. This on ye ugo kino voria, this on ye for sure the voria. Sidi ugo voria theory ugo ma petteri jisu zessimo show it's a petteri si tole spetesi si baleazo ugo pofa joza shiki debri kadoga. Ugo sla ugo pova joy ke jisuenu rada yakamo kada yakamo defeat sai kada yakamo ke tipo server sekta sangulia sla ugo ke ugo wusunu ugo la perform sla no ugo soha ugo loyalty biasa tikesasake loyalty to God in our work ugo kido ma tot sabashi Tenu, Kiapo Bashi, business con Liegise, Kiapo Noni, places she sono,
ugo loyalty bi kepenya futsa sake por hudi tigimie hiri ugo so hado sake mo ugo ma thogori ugo dobo city ugo uti u energy ke rapisunu sabashi so hanu what does it matter for eternity siya lesake ke chachela su pochakido baga so lesdi ugo menyodi to sake ugo bak ugo kisakini bak so ko hazo shuri so ka nu ke me ko ba de heke de ke penyo fa bellele di ke penyo fugi takimeti le ke si tigime kim hedo shi eternity so hala ugo kingdom so ha built se de ke potala nu Israelite me ko messiah va jo rende ugo po recognize selemo de o shopo shi kitsu recognize selemo de ugo Sunday after Sunday ugo vodi ke penyo fa dearness ya po dearness ya po KETHODIE ugo jinaba there ugo do we know God as he truly is who he truly is nde ugo so po simbeshi so lesson mo ke digi ke din vogeto anu not through worldly power and fame and wealth but through humility and surrender. Sorry, lesson. So she temiano redirli ya. They kept in your fair redirli mo. Kept in your fan redirli mo gets a sorry lesson. Mo particularly vogata kiss she kept in your fuggy. Tap foodie tagli silicate kept in your fur ulaki vito so sick as a sura calasa. The lando ugo. Pocket diwe, kitzaki dimukazla, o tieso harakasake, sidi tie, ugo bete, ugo menunu, pockets a lip service repeatisha, hosana, shidi pockets umona, ugo no bet desidi, ugo chatsakizno, no bet desidi, nipu, no, kidza desire hogonu, akel lasaje, abu kidza kini hogo, kidza no. Desire go abu go diets de hiji no suno akel lasje she go chale ke penyo fiki she di juva passion week hanu week tala hanu ugo jisu krusnu vosake she di se sheta de ugo ke penyo kingdom la who said de prele de je de ke she di se di nyo se ke zasia ko peje Beziva ati Peteneinuo non in the sankase meno savori yo shulagashala. Beshen witinu mohovora jisue potopo shagar no tiwe. Ugo wona kalake le mulega dolano cruise katso sisa. De posunu gelenu Filippico no pugaza poshagar no tiga jono kepono fe poshagar curiosity. Pono ke digo mo ke dio moni pugo mo ni pu chelegada ugo su ngu. Mo po siesa mo hilaki sino po ke dio vora Vordewe, mo po me melody Jerusalem ke lekem he kunyewa me melody la trodo musin here po ki je petem hotiga to ugo pete muzo ga to su upelewe wo thelano she thaledi sale khu hepengo suru jisu ki jom ho dito ho ki lilo mai sale khu hisu hepengo suru
KETHODIE nusde mo Peteneinuo to Meseuno Doyebo KEPENYAFO urchega suhanu THEKHA preshike u KECHA idise sinu a potela chsudo we KEPENYAFO Messiah zoga chsuha situ le da momoga gachsuhari u KETOSRIVI tido sigilie ke ko muko kele ka tholiro chika nyoga sa Megozeno nu voria mu no mu asunu pisili viba momoga nugo sigilie temier didaya de KEPENYAFO didaya mo mu KEPENYAFO mapori chika krowaya mo ga sorry kradi nipu diebu chika tefulike sila kelie KEPENYAFO ke die ke jahawhari ke jahawhakiri kri mu we KEPENYAFO ke di so ha fuwa momoga utio o ketso pressure keze utio Meseuno nipu urchega sa mezidi u KECHA di potela chile the way keze poti Tseilievinuo ke krie ke mesa nipu Jehovah ntezia we ndie ke hiuzo ndie ke tozo mo ndie hechepe koseya hechathasya jedo nkityofa Japuginu yegobu ndieginu hefaka salagela peziwe potike kraza hego no Jerusalem nu tyokelin he Judam yego mo temike kra nsi tsolike mo oke ni so ha unuma haga so har bitu fudi hacha mo ketezia khasha uni dari utau unwe supu tushi ke so ha si tsole mo gata he heri Ketulhuno bu nsi tsili mo gata mo enjoy kim hit tushi nke di jowe kim hit tushi ke si tsili mo gata niawe mo su no he tsikar nyopie DIEKEPU pisili mo gata nia medosi tsole mo gata tiri nia mo nke die por hi kri ke so ha le tsole mo gata tinia sidi kizu viego kizu jorligo kizu kelego bu hego ke khagaza hego chathagaza tinida ya mu no sula hege jo vasche deri che do ndier ne kelem hedi hebu no suposhi mo inke die kim hit tushi ke so ha siledi hebu no he khaka salapie medono inke di chathau na khasegile tseche medolio hego nipu diobodo haunu no hela ke me jekasha no hela siekasha mo hila siekata tiso jaha ko har kadi keze kerko thomo ke pekro vodio musu hanurin non tho hego me popot boga do je mo hego diobodo haunu keze di ner kradi keze ke krotola vokazuno non tho hertz ka sasha mo hebu hik khaka salapie nzegile tibo tse bije di he hape tekhabiem pelese dewe Jehovah bujapie nyetslie mo nyeze baleje Jehovah bu pozipie nye vapezilie mu nye krie ningumejekele utseje Jehovah bu pokinizipie nye moholie mu nunepie nye tsekele utseje amen baliro KEPESIKECÜ tiko poselido Rio liro utse prefebo pokia tisu halavorje mu April zamefe pengunhe utse prechegaba nimenyo kengurse pokia chudoba sula KEPESIKECÜ nimenyo liro Mrs Vinizonyo mo Mr. Pelevitio kengurse nyovade mo pozeu liro kosieto liro Mrs. Watsusa mo late Savito ngori unyen nyode nimenyo mo kosieto unye April zamefe pengu ye te siep bapoki ukehu KEHOULUOÜ uniki ya joko batyo musa sio kidi NBCC Convention Center nu reception batyo sla ke hupuri kia wala chaba mo chilege vi me vor japie ya sanye tse je ke tse ke hupo kiri chasiya ugo passion week program mu parbade musla ni go pakajigi program mu Tseilievinuo passion week liro ugo tenu se debate mu ke hu ke keze ke hu ke jo ke sono ke pekro ko te liro Thursday here tesie badigi sededio mo haunu apoti sesudo mo Thursday liro
nipu ke krachari ke seshodo sala kihu borisu lebadi program kola chabadi vor ke pe cross je good friday duli ro pasonino japuti seshodo saturday te hesili ro pasonino poti selasodo mo easter sunday duli ro a poti selasodo mo easter sunday nie century cargo I surrender all igecho is cantata po presence sto sala ha lebadi vor ke ko thosoje easter sunday duli ro feast match the heribado sala ha ko lebadi kikru pete ke ze vor ke pe crossje ke se chasia mo pagaji ki program ri pilerivi mo ni program la chabadi vor ke pe crossje lugo teje sibade ndu nza athi rianinyo potivogada suzedi tie baroki po ke khunye ko ke sega de funeral program su hrsede mo su no ke hu boburi vor funeral program noi ke pe kolas di ki kru che ke the fus je ke se chasia UBC je program vor ke le ko ke zedi diligivi chali da no khu ye pengoi ke nie jisu thyo Azei-i votio ke chali su ha ke ze ke lidio sala vor ke le pe teri ha lebadi ke ze chali ke chunuri ke pe cross je vor le liro chali di go se ka za so do mo chali ke chunu ke ze ke pe ko press je ke khunye barogi ba tyo mo su siu burial liro ke di cheda jedema village no bada do sala program ha ko lebadi vor ke ko thosje ke pe ni fu bajaba yim ha to che ke le pete mo khasle tena pete ko bezio